nakong eo a neng a tshetleha puo ya hae ya pulo ya palamente ya profensi kajeno, Tonakgalo ya Free State Mxolisi Dukwana o boletse hore diranta tse dibilione di abetswe kaho le tlhokomelo ya mebila. O re sena ke matsapa a ho akofisa tokiso ya mebila hobaneng ke yona mokokotlo wa moruo wa profensi. It is imperative that we change the way the means process delivery and life. International best practices have shown that road construction can happen in a more efficient and effective manner. Dukwana o boletse hore projeke eo batlileng ho qala ka yona ke ho tlosa marulelo a asbestos matlong a fetang dikete tse 30, mme diprojeke tse kang ho hulwa ha gase Virginia le ntlafatso ya moruo wa maloto a phofung di mothating a ho phethelwa, mme ya ho fediswa ha matlwana a dibakete e motjheng. Mekga ya bohanyetsi ere ena ke nako ya hore tsena tsohle di kenywe tshebetsong. He didn't mention the impact of load shedding on our people in the province and action steps that he might take to mitigate that. Tla ithabela haholo gore ha re bone botsotsi ba ntsa bua ka bona botswelle ebe ena tlwelo matha di state kwana di zondo commission o fuwe matla this time ha ka sebetse re mshebile. Le ha ho le jwalo dipalopalo tsa Stats SA di supa hore tlhokeho ya mosebetsi Free State e eketsehile ka 0.8% kotareng ya ho qetela ya 2022, mme baitseki ba baahi ba re mmuso o lokela ho tsepamisa maikutlo tabeng ya ho theha mesebetsi. Re dutse ka mathata a unemployment, bana ba mona ba kry mesebetsi ha ba kry di business, land and service delivery ha rena yone, mare re le buile the way buileng ka teng hobane ke monna o nang le vision. Ho sa le jwalo ho tlile thewa sehlopha se setjha se ikgethileng se tlang ho tsamaisa lenaneo la tontsho ya bobodu ho bomasepala.